Gdol no na kaisa kok sungna musuk Manishankar tam IPL ma thunga je ma thunga nok tam khai nok tam ma su nok tam sanam su nok tolo comment kai sa dei nok je kuno player na 0 run prefer de khanya IPL thungnan bagi ban prefer de khai mana sa na un sarita gdol nugui ma khana ManishankarMurasing pura 0 run 0 gdol nok nugui ma khana Tripura baches Mumbai ni match poila match no busuk marong ithangka ang saman mate khana phaika baksa borok naikha match kisa naikha baksa borok satung tungman bagui ajaga nukhumukur stadium ma hain bagui baksa borok kisa match naini thangbai pekha ang Manishankar performance umdai kaisang sana musugo jehai jet ani kapal chaya bon ban mo kapal chaya an khatam nong 10000 subscribe khanya 10k family ka na mo subscribe khai diman tapan nok 10k ni lam odek pan sokuya ko ManishankarMurasing ka hai batting ok 0 run out 3 ball 0 run out 1 team ni joto borong no Hambai ni bowling phano to bok bat tak bok all round ku tesi matra 0 run bai ke out iman boni je performance nugoi ang o hai samus bon I performance de je motewa ke bo IPL tai masma thong net ball sim khaima tongnai gnak nugui makana poila no je Mumbai rok khaika 450 all out bai thakta 450 all out nong ajaga chini ManishankarMurasing aro 30 over khaika ta 30 over ball khaika ajaga 4 over median nakha tai 117 run bujaka 3 wicket nai paijak boni bowling economic chungnai 3.9 amthai ka chung nugui manta tai batting thani ka to Tripura rok bat dominai ajaga run khaika Tripura rok ni number 450 run no je thungthine o Tripura rok 302 run no all out bai thaka Tripura rok jafro 150 run ni lead khai changta ge ManishankarMurasing to wicket to 3 wicket nai pe khata bal to pura thik thang no hapan ban batting no kisa run ongkhor ka ke sa khamonta yang borok busuk kwangma thalai khata pura nanya ang jong nong je nanyan phajin saka tai no pan kokhnai nayan thaka bon ManishankarMurasing ni bat ni run ongkhor mano nayan thalai mani si am khosung asu excited dong thaka asuk bon batting no nanya thalai ka joto borong phalika ajak tam khaba pura 0 run out dong thaka asuk ban bagi chung asa thalai ban bo jekban togi mani chung thalmai che bo 0 run bai chunus ulta अब खाइ रियो पुरा बखा बाइ थकाम आं काइसे कक सान मसुगदो ManishankarMurasing tan bai IPL ma thung yani kaisang kotor reason theka ngwanso go nok to sain man je bus kango ji 31 starting bisungu je kuno team IPL all franchises ni borong ni player retention ma honai wa haye diba 31 starting bisungu juton team no o ma honai ta a somoy ni je BCCI nai ta bu player na je mega khan phani je bus kang mega sono bu player na painai I jaga no I jaga brok tang nai ta bu player kaham ke performance khaiman bu player okay nai man dai nai ta nai brok select khai a jaga IPL ni auction payota hingo ManishankarMurasing ta mong je bok ke IPL phayasin IPL bai tai ni ek bosor ro kurungma skang go togiman te ran khaiman performance khaimano jefro IPL gan ong afro ke bo thungtene bo ran bo khaimia okay ne umai hang thangta umai ke bai ke bo tai IPL chance mane je IPL gan ani performance consistency toni me ke bai ke mani mana hai deba ke Mumbai ta second innings thungi tong a jaga Mumbai rong na 7 run 2 wicket naja a jaga chini Manishankar 2 over khitar kha tai 2 over ro ek maiden khitar kha tai 1 wicket na kha 3 run khabani au economic ne ta 1.5 tai s sarkar ke 1 over 4 run ni bani bo 1 wicket majak 4 ki economic ki rota s sarkar ke let's see sungman alente second innings Manishankar tam khai man bani je performance bet ni charisma phunugoi te mano ku sungman mana leni ta batting ni to kun thik kure bile hai deba abo to jesu kurung pile phon 0 by out rong mano khela safar sa se ni samu sung khane de mo hanyong ta ban second innings sung umno asai chang ta mun sung wan soi chang ta bo second innings to gi mane im thai ke sung wan soi chang ta